Ndabasuhuje mwese abantu mukurikira channel Emergency Official. Uyu munsi rero mbazaniye akantu kagashya. Ngo nimo maze rero ngo nakaye. Ewa, ubu ngubu nivyo ngiye nanjye kugira ute kubera. Hari umuntu ejo wundi twateye debate ambwira ngo ntabwo umuntu atera push up mu 50. Noneho rero ubu ngubu ikinzanye kuri kamera je kumuhinyuza. Aha. Let's go. Twatangiye sasa. Ndabaza nkamanuka gutya sasa. Ndabaza nkajya muri buno buryo. Twagiye. Cameraman, uri tayari kumbarira? Twagiye. Vuga rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tatu rimwe, tatu kabiri, tatu gatatu, tatu kane, tatu gatanu, tatu gatandatu, tatu karindwi, tatu umunani, tatu icyenda, 40, ine rimwe, ine kabiri, ine gatatu, ine kane, ine gatanu, ine gatandatu, ine karindwi, ine n'umunani, ine n'icyenda, 50. Faya. Urabona yuko rero ahantu hose mbandi tayari mbanikwije. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ikintu gisigaye ubu ngubu none ni ukugenda nicara ahantu ubundi akancangamo akantu ubundi muva ukumbaye. Ciao rero, Imana ibamere umugisha. Neza kubashimira ukuntu mudukurikirana, mukora subscribe, mukora like, share na comment. Imana ikomeze ibamere umugisha. Turabakunda. Ja bless you. Okay.